Sheikh Hasina ina sobchiat to Bangladesh ram khai chuak tura zirlai pol tele Bangladesh mipui tamberin an du thlan. An bei se le in ngana Muhammad Yunus ale a cabinet te chungchang hi voin chu in soidon te ang. August ni som sang ni som ni pali in rin ni ania. Bazar thlir tu te chibai ule. Bangladesh sarkar lei loka shuai tu. Chief Advisor Muhammad Yunus chuan nimina tangkhan an ramsiam thaturin office salu atanta a. Council of Advisor ten chan pu la sema ama in ministry somni le pasari la ya chang Chief Advisor Yunus a ministry chanjinga hian defense po atela Bangladesh Ram Foreign Secretary Louis Mohammed Tauhid Hossain chuan Foreign Ministry a changthung Tarlan to angin kum somriat palia upa Yunus hi Bangladesh zirlai pol Prime Minister atanga Sheikh Hasina paithla a chuani theina na malak na konga amazing hlaptu te chuan ram sarkar lei lok hruai tu tura an du thlan ania ningani zan khan rin omna thu tiam tirin interim government hruai tu anita a Prime Minister Tilavin Chief Advisor ni na pe kania a cabinet te po Minister Nilavin Advisor ti vek ania an hming dang ma se an na thole mo phurna chu Prime Minister le Minister tenen ai nang rengani Nimina Bangladesh sarkar thu chua chuan Yunusian Ministry somni pasari laya en koldona Defense baka Public Administration Education Energy Food Water Resources le Information Ministry te chu alangsar zual ania Foreign Secretary Louis Hossain chu Foreign Ministry en Kultura ti ania ani hi kumsang ni pakhata tanga sang ni pangachung khan Kolkata Deputy High Commissioner of Bangladesh na lo thok to tu ni in sangni paruka tanga sangni pakochung khan Bangladesh Ram Foreign Secretary na achel bok Sipai Brigadier General Pension M Sakhawat Hossain chu Home Ministry changtu ani anga Bangladesh Bank Governor Louis Alauddin Ahmed chu Finance le Planning Ministry changtu ra ruat ani a Attorney General Louis AF Hassan Arif chuan Local Government Ministry and Kolang Zirlai Pol Hruai tu Students Against Discrimination a Coordinator Pani M Nahid Islam le Asif Mahmud te chu Advisor a ruat veve an ni a Nahid Islam hi Telecommunication and Information Technology Ministry chantir ani a Mahmud hian Youth and Sports Ministry a changthung Nimin lama tarlan to angin Advisor tura ruat som parukzinga mi pathum ta chu Dhaka khopuya nomri lo wangin laglu an nivelwa hemi te hi laglu an ni hnuwa Yunus hian ministry then khathi chu alape vele tura ngai ani Professor Yunus hi una pokozinga pathum na ni in sangha zakwa somli khan Bangladesh chimlam tuipui kam khopui chitagonga apianga apian lai hian Bangladesh ram mala omlova Pakistan alani Sangha zakwa somruk pakhat khan University of Dhaka atangina graduate Sangha zakwa somruk panga USA a kalin Vanderbilt University a azirzoma chumi hnuwa Fulbright scholarship mu in economics subject a PhD tile in Sangha zakwa somruk pakwa khana zawle a hemin hu hian Murfreesboro Tennessee a Middle Tennessee State University a assistant professor na athok zuyani Yunus hian kumsang hazakwa somsari khan Vanderbilt University a lekha zirve tho Russia ramatanga US pem Vera Forostenko chu nupuya anaya mase sang hazakwa somsari pakwa khan Vera hian fanu Monica Yunus anei nu loka chu sanin Bangladesh chu no pangthanlen nana thalauti in USA a akirsan le ani hemi nu hian Yunus chuan Frozi Yunus chu nupuya nei le in fanu pakhat an nei le ani Bangladesh in Pakistan lakatanga Zalena an sual line Yunus hian Zalena sual tu te chu athei to pina puya Nashville khapuya Bangladesh khwale tuite tan pol adina chu pol Citizens Committee chuan Washington DC a Bangladesh Information Center an siama US Congress nena Pakistan nenaral thuam pelo turin nasataka malain an ngen ani Sangha zakwa somsari pakhat Mars niruka Bangladesh in Zalena an mua Yunus hi sangha zakwa somsari pahnia Bangladesh rama akira Bangladesh Sarkar Thara Planning Commission a hunrei lote a telve zoka Mase University of Chittagong Economics Department zirtir tu na azom le ta thuayani
Sangha zakwa somsari parukhan chitagong che vela thingtlang khwa te chu university a anatho nalama field work atho pa in na tlo a heng khwa te hi tram tla ka wanga din mun har sa taka ding an ni a Yunusian mi somli le pani hna dollar somni le pasari apuk tira heng mi te hian a hun taka an rul le veka hetatang hian ril ru thara puta a thingtlang khwa mire theite hna poisa tlem te puk tir chuan thingtlang mi te nuna nasatakin na thok ti a hrethiam ta a bengpa nga in mi har sa te hna lon an pek theilo wangin thingtlang mi har sa te chuan lo thei lovin pung tam tak takin mi hosa te hna tangin an puka din hun hreom taka an din pha ti te amuta zela heta tang hian thingtlang khwa te tan bank siam turin ma ala tanta a chu khovel puma ahming thanna Grameen Bank lo chuana anita ni he Grameen Bank mang hian mi magda duai tel tak meu chu re thei bakber din muna tanga khai chua an ni a Yunus hi banker to the poor mire theite banker tia hriat ani zuita ni mi har sale noi nungte ta na ama le a Grameen Bank in an tho na sajia chu khovel in a hrezau zela kumsang ni parukha Yunus le Grameen Bank chu Nobel Peace Prize hlan an ni ta hiala heti la hian Grameen Bank hian mi makta duai sari aya tam hne na dollar tluk le ding on sari z poisa an puk tira poisa puk tu zinga za somkua pasari z chu mei chiani in repayment rate po za atling deuh tho ani heti hun la hian Yunus hian mire theite din mun tha chho hret lai ni tin ka hmuwa khovel hi re theina om lovin kan siam theiti hi ka hmu ani kan thei top kan chuan chuan re theina hi museum a chau kan hmu hun ala omang ati ani kumsang ni paruk kuma Nobel lecturer chuan Yunus chuan Bangladesh a tram na sa takatlak nu khan university classroom ma economics theory chi sang zirtir kha nuam ka ti thei to lova mitam takin ei turan nei lova re thei ma hunan man laya theory thapui zirtir tu kani kha ka in thiam thei lova ka chungril hi ruak ngoi mai ani ka che vela mi puite chu engtin nge ka tran pui ngal theyang mi pakhat chau po ni khat lektal engtin nge nun nuam taka ka omtir theyang ti chu ka inzot tluta ti in Grameen Bank adin na konga aka che bultran dan asoyani khovel hriat khopa mir theite ta na tho hnuwa po Bangladesh Prime Minister Luinita Hasina chona mil theilwa mir theite thisen hip saktu ti in na soya Yunusian kumsang ni pasari khan political party thardina in than chu ve tumin ma ala a ma se Hasina in din mun sanga ding te thik wanga politics a mitharan zuang lut chu ramta na hlau omani thu na sataka asoya wangin party thardina tum chu a thul le ta ani kumsang ni som pakhata Bangladesh Central Bank chuan Yunus chu pension to nuan ha thoka puin Grameen Bank ka managing director ani na tangin an bana Hasina sarkar chuan kongsang bein thu boy enge moza dan siam saka Yunus atan tu ten sarkar chu na sataka demin social thin ma se Hasina chuan sarkar chakna mangin na beizui zela voi tam tak ko ta in lana thu boy enge moza ta nei renga kumin January thla khan Bangladesh ko chuan labor law bo chiati in thiam lo an chantira kumchan ve chung lung in atang turin a chung thu an rela bela chuala in Bangladesh boina chuaka tun hi kan thlengta ni Yunus hi khovel paro pui berzinga mi ani a khovela choi moina ro pui ber pathum Nobel Peace Prize United States Presidential Medal of Freedom le United States Congressional Gold Medal te dong thei mi pasari zinga pakhat ania Glasgow Caledonian University Chancellor ani to a Grameen America le Grameen Foundation din tu zinga mi ania United Nations Foundation a po kumsom ni chungzet member ni thei ani bok hetiang khopa paro pu ani chung hian Sheikh Hasina sarkar noya ko thu boiza somsari palizet a orani chutiang chuni ma se Bangladesh ram shwai tura zirlai te du thlan ani nu loka Bangladesh sarkar chona thu boi nei lion hli sak ngal ni in aukil khaja Tanvir Ahmed chuan asoyani kumin January thla khan CNN in kom na Yunus hian Bangladesh ram chu ma ni le ma ni inti cheme kani ti in na lo soi to a June thla Reuters in kom na po Bangladesh chu party pakhat thunai naramani to a
politics a inel na thin chu Rorel Lai Party chuan an ti top mek ni in na soibok Hasina ban hnuwa CNN in an kom na po Hasina hian min soisa a heram hi mi puite chena tlak lawa chuani ti in na takin Hasina soisela Hasina abang ta hi mi pui makta doi tam takin zalen na muta ang main nasa takin an lomani ti in Hasina nor chuak tu te chu na thotakin thokani ti in lom thu a hril bokani mi puite du than ni ma se Yunus hian olsam takin Bangladesh hi asiam thangal mai lawang ti chu mithiam terin dana ni a mi puite jinga ruling le opposition inkara inrin helna kumtam taklawm to siam than le chu thilhar saber ani don ni in University of Oslo athok Mubasar Hasan chuan asoya heta hian Bangladesh mi puiten Hasina Rorel na hnuaya kot le police te chunga rin na an nga theilo na chu telin mi puite thinlunga olsam taka sarkar na thok terin na chu a in tu theidon lo ni in soyani Bangladesh ram boina ir chu chan bul pui jinga pakhat in thanna fel fai nei du na chu Yunus hian mi puirin ngam khopin na kalpui theyangam ti po zo na lian takani a mi zalia ya tam thi na thlen tu boina mi puiten an demron police te chunga engangin nge dan lek ko ni anga chu chuna le lama enghar sat na nge thlenang ti te po Yunus an na hau tak zia mutu te chuan an zo na ni a Bangladesh ram ele bardin mun ta cheto tungding le tura sum le pai en kol dan chu Yunus hian a hre tura ngai ani a chuti lai chon sarkar na tok jinga corruption zum kai na sa to lutuk then fai chu na hau tak atling don nia ngai ani bok Yunus hi mi puite du thlan ni ma se Hasina sarkar noya thil ti thei tak tak sum le pai le thil dang lo in check muk to sa te chuan an dolet ve ngei dona heng mi te hi ko ta te police le sipai jinga te nom trewa sarkar na thok din mun sang tak tak chel tu ten ni hlom boka sum le pai hausak na lama Bangladesh mi pui nol pui aya din mun tha an ni pia lama le khathiam tak tak le fing tak tak an ni dona ingnu satan hian heng ho hi ol sam taka then fai ngot thei an ni bi khel lo mai thei heti la hian Yunus hian sei Hasina tran tu India ram sarkar ne na in lai chin na tha asiam chu thil poimo tak ani don thu Bangladesh a US palai na thoka kumriat lai omto John Danilo Lewis chuan a soyani Sheikh Hasina sarkarin na sataka bein thu boy tam tak aur tira din hun har sataka voi tam adinga du se chon Bangladesh chu sanin ramdanga nuam satakin Yunus hian hun amang theya ma se chu tiang chu du lovin voin hi athlenga aram le namta na theina a hlana pasal tradik takani ti chu khovel mi pui tam berin Yunus an ngai dana ni ang ti du dana le sarkar thachak na manga be ani potlom du lo Yunus hian Bangladesh ram siam thaturin har sanna sang sanga to ngei don ti chu chianga ma se tu na chuan Bangladesh mi pui mun thuma thena mun khat thalai rol te chu anung zui tu chiang sa an ni a mi pui tam takin an thlop boka thilro pui taka ti thei nge yang ti hi Bangladesh mi pui te chau ni lo khovel mi tam tak rin dan ani Bangladesh mi re thei makta doi tel din mun choi ka nga re thei na tanga chan chuak tu Professor Yunus chu tuna hian Bangladesh ram mi pui makta doi za som sari zet kong dika hruai turin mo phur na sang tak pek ani le ta a amhalak dan hi khovel kil tina tangin kan thlir thup mek ani bazari lo thira wangin kan lo me